tumahotega ikira tumahotega oguo ikoweka kyo gitangimeka no cio kumuri gari tika kyo no oilia pa ojereke pa ido to ya ndwara hona tulia naro na nduka ile ikawa adenga ndio gwanyoni oguo eu oka Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tiwa amen. Tugaga aje. Yes, he's marvelous. He's a good God. He's a wonderful God. Waino mo de genete, itago Pastor Kim ujage na kanisa wa JCM Limuru and my Lord Bishop and enjoy. Thank you for honoring our only evangelist. And tukenete ndio horo sio tuturamenya mahinda ni madiete mono na madha. It is my singular honor to bring our bishop, His Grace Bishop Benson Kamau. Tupigie makofi mazuri wakati anakuja hapa. Asante. Andoya wamona me ukite rwimbo. Na tutikwenda kumatiniria rwimbo. Niye na nino anyenda kugwa nyimbo isukita rwimbo rwa kwande rurire maita matatu. Gironji kwa wagoji. Gendia CD na gendia flash kaida bayo. Ugo nino anyenda kugwa tugetana. Kaitu betegere mutadi. Kali nyo mutenda gotana. Ebuge rizo. Bueno we era kaya tu ai timurtani onani ari. Ai timuri akunago. Yo no nada. Dari onani. Yo mutadi. Agitane vira akana wegata. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye na mwikarere tondenda tuinirwo. Na niona na ndiko na gutikada igwa nyimbo igiri ithatu ngetha mufiro wa mani uthako ni amahuru igiri. Mnaweza kesi dakika moja tu asitawasumbua. Ndake na our evangelist Mary Lincoln na BT na alio the mwoka tugatiri othe me huko pastor wangu Alimuru, Pastor Kim na marafiki wetu wote wale wamekuja our online bloggers. Mungu awabariki kwa kuja. Alia mudo inoka na TV yake. Awa ititu. Alia mudo igogona liathira TV yake tukasema igogona ule geta nyinyi watu wa maana tondu mundu wothe uretha ithindikiriwa giethi. Nimeona pastor wangu Arwaka. Thank you Reverend Eric, pastor wetu wa JCM Rwaka. Nimefurahi kwa sababu ya vile mmekuja kushikilia mtazi na idea itu igero kumwira undu umwe wendo witu no gugathuteithia rumena witu rutigatuguna wona mwini ambarario toro gwikiro kingi ni ngaitania kayoga kanitha tikuhurwa huragwo ni kuhoerwa hoyagira na niga muhoyagira ngai witu akamuteithania ndio goka haria ungaire unjire ngiukeri thito kamuhothi ngaruma eni iga kunyitireta ugotora nyitirira aba mtazi mwako ya gato awo nyitirira muno na nitendete gatuthu muno na ni ngoro yakwa na yake ni ciumiranire. And if you see a bishop joking with his evangelist, it means those people has got a good journey. We say JCM mudoigwa sama wa mutheni ni uyu tondu aria othe ndagithi nginya ni kuigura nyumba na mutoi mutumia kana ai confirm koro kwa rari utumenya kuria bia itwara gajari Maria ataki na gitumi kia nyamure gatunduri ga tuke evangelist wakwa. I love happy people. Na andu eri utangiboeka wina uira muna gatutu andu awina weri riwe iyo ni therapy nikyo ni mwana arakuona mwathondeka wa stress manyu na ko ini juu ya andu eri njitaga
ningetanda yoguo naigua tande kwa masaji ni Johana ule wa Ruki. My wife is here, Reverend Joy Benson. Come and say hi to the congregation and also congratulate our evangelist. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. His Grace, my Bishop, thank you so much for this opportunity. Evangelist Mary Lincoln and BT, thank you so much for supporting this talented utani. Tunapenda Gatudhi sana pale JCM. He's a very happy man. No utuma tutide tugitheka. Na stress tusidire. Congratulations. We love you, we cherish you. May God take you places. Oria gwiririo mothe ni uguthi kuraya muno na tuya thutha waku to witness what God will do in your life and your family. You are a blessed man in the name of Jesus. Ngai wa moya murathime ndi mwendete. Amen. Mimi ndĩratida ngĩhunjia na ndikwenda kũhunjia rĩngĩ. Kwenda gũkwĩra ciugo ici. You are blessed and ordained, and that is the truth. And the truth is true. No one can ever change the truth. You will never become again a lower person. You are an evangelist. And now the only thing you can do is to scale higher. The only place you can go is higher, not below. And that is the truth. And the truth is, demons and the devil has no power over your talent. That is the truth. And truth is true. Your family is blessed, disconnected from evil eyes, disconnected from evil networks, and that is the truth. And the truth is true. Your servanthood is protected by the blood of Jesus. You will preach locally and internationally. You will become a great man, even more than me. You are ordained for nations. That is the truth, and the truth is true. And finally, you will become rich. And that is the truth, and the truth is true. Kayugira muthamaki amenya gwa nondu umwe na kurumirirwo ni andu. Andu amwe makanitha na tumira thaa kenda na moka. That means you have an anointing of being followed by people. Protect that anointing, guard it, don't waste it, because your servanthood will never go to waste. Where is your family? Amen. Oja. Ewe DJ, orarugoria rwimbo. Rutari rurugulu. Muno wa faini washoka ni udhiro ni bisofu waku. Ndoramu no kaigwa agaki. Ni warugoria rwimbo ni rutari rurugulu. Ni sawa. Wale wako ni sawa. Nataka mshikane mkono niwaombe. Amen. Kaito hoere family eno. Elekezeni wachungaji wale mko hapa kujeni to surround this family. Tuombe. Ni tikwenda weka maundu mangire na tuiniro githe tiguo. Rwimbo ndawa ati ndawa kuiruria na gutimuta na unjirio kwao. Coke utharurie kihujo kia muhunjia wa umwekere kingi mundu afogothe kiroho. Mundu muroikayo reriro. Omo kwa nyumwirwo mugacenjie muthie. Witho twirwo mane mana ndungitharia ma andu maikare uguo ri ati bato agutharuria maundu maingi hare hagwa ihoya Bible tutawaombea. Praise the name of the Lord. Mwathani thini wa ritwa rĩa Jesu Kristo, ithuĩ Ngai witũ nĩ tũkwendete mũno na twakwĩrina tũgĩkwĩhatĩra mwĩhĩtwa Mwathani
atonoge gaturathima Ngai witu ndukanetigire tondu ithu tutigauma gwaku kirathimo kiria ugatuhe Ngai wa matu-ini nigigakuonia twaria riria twatwiritie maru tukiriraga tugiguthaithaga na Ngai witu kirathimo kiria gigatuma tugutungate muno na tukwende na njira nene muno na muthenya wa umuthi mwathani ni urehete Gatuthu na family yake uraihu uyu wothe mwathani Ngai wa matu-ini mwaka uyu ni wakindira utungata wake na wacoka ningi mwathani wa muhe mugambo atwira kaba tukoinire ona riria gutari maundu mega ona riria mekuo mega mwathani atwira tuongerere rwimbo na tuwe turumbeta tukoinire na tondu we wa requestire winagirwo na turumbeta mwathani urokenio ni muthuri uroire gake urokenio ni muthuri Ngai wa matu-ini uretikirire kuina nigetha agoce ritwa riaku na riu mwathani twarehe itega ria mahoya haha hamwe na family yake Ngai wa matu-ini nigetha umaririkane rita riri mwathani ndukamucokia giconoko-ini rita riri mwathani ukumwambararia nigetha one ni uri bata nake thengiu ni tondu wa ciana iria ciarire mwathani ni tondu Ngai wa matu-ini ni ugacirathima muno ni tondu wa kiheo giki wamuheire mundu wi kiheo ni ukinyagiria njiarwa ciake Ngai na nie ni njui kuma mwathani njiarwa cia Gatuthu ni ikaina na ni koiga baba witu ni ainaga na no kio tuinaga ni koiga baba witu ni ahunjagia na nikio twaragia uhoro uyu mwega thengiu Ngai ni tondu hwaini wa umuthi ni wamurehera andu nigetha umwambararie mbere ya kirindi giki giothe Ngai wa matu-ini nigetha umutuge riu ithu twahoya mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo witikire kuirigira utungata wake wa wini mana wa uhunjia mwathani urowirigira na wirigire family yake ta muthinjiri Ngai mwathani uria atungataga rungu rwa maguta make ndarekeria kirathimo muturire-ini wake arothere mangire aroneneha kiria ndageria hari niero kiona na ngire kiria na thiuruka thia keriria kana korota arocemania nakio ni tondu ni mwinyihia na ni akwendete ni muhoi na ni muiguaniri tha kiria gikuhoya mwathani ndukana muige giconoko-ini bara iria turuitwo tungata-ini we ndakana rwe ithui ni turikitie kuhura ini we ni okia gutungatite ena thayu no mumenyereire thengiu Ngai ni tondu wa kumurathima rathima mundu wothe woka nigetha mutamburukirie guoko rathima mundu wothe wiguire ni agubatara gukorwo hamwe nake tondu kiheo kigiaga urugani ni guikari Ngai wa matu-ini murathime aini aria othe Ngai wa matu-ini moya mahinda mao moka kumwikira hinya tondu kiheo kigiaga hinya ni kuona aria mena kio mokite gwikungwira Ngai wa matu-ini muturie no mwe hinya mwingi ni umwendete na ni njui uguo na hari kiria ndonire thiini wake ngimenya ni kumenya ugitamenyagwo no ni ndakionete Ngai wa matu-ini ni arugama hana family yake Ngai uromateithia kuri ungienda gukamakinyia mwathani utugiru-ini wa maundu maria we utugagiria mundu ona andu makoiga turia turainirwo uyu ni wa Ngai ona aterite andu reke muthenya umwe andu makoiga mundu ni ari Ngai na ni atwaranaga nake o toguo arakuinire nawe mwambararie o toguo aroire karumbeta na iguru arakahu arakuinira mwathani nawe tikira kwamukira rugoci ruu nigetha umwambararie na ithuĩ nĩ twamũrathima twĩrutĩire in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen. Nĩngĩona gita twĩ maithori he hinya wauma. Amen. Hallelujah. Tugatĩria mũndũ kũrahĩire mũndũ ũkĩ. Ngetha tukĩuma no gũtana. Huyu uma na koda. Thank you Lord. Amen. God bless you mchungaji. Amen. Bishop, omekera sana. Nwekero ngiri mirongo ĩrĩ ni Bishop Adonai. Amen. Hebu tukati ngiri na hiyo hiyo na wala hiyo kiita tuna Pastor King. Ngiri mwane na Dondari. Mtu kadri ubi. Kuna mtu mwingine? Haya, Brothers of Compassion.
Brothers of Compassion ukai. Nando mathiĩ gwĩtaga andũ itũ brother unenyo mwethagira nako sasa na tũngĩta brother no kare ũũ we are brothers and brothers tũtũ brothers of Compassion ariũ a ithe ũmwe na nyina ũmwe kũiguanagira kũiguanĩra wetagwo ũndũ mũno ũguo nĩ pio wakwa 5,000 kama ndio mali Uno rugamire JCM TV etagwo Baba Peter idano unaga jamani nige mtaalamu congratulate wewe kama leo congratulate aya ibu nibo twakagira myako itu ya kanitha ni engineer witu twagothomera no akorora kamenya na kanyita na show yake thaici twira JCM TV tono rehaga tumugoce gikurino nego koguo ni mwakiona director wanyu ni amuhagurire kuri ari kwa mutathi nake ni agwikira 5,000 ciake na 10,000 cia Victor wa Satima Paints niwe patron wa Brothers of Compassion niwe tagwo Tom mwendagia thimu na bado maaturu online na thimu matarehete gwake ari thimu by tomorrow tomorrow ndagia thimu no bado manani mwangu komba ni ero ari thimu ya toro na kama ni akoe 10,000 ni moja leo na kwa maheni jiwe maheni na akiweta kwa Samata Hospital kwa na divitali na muno hali ya Githurai na kene yako he shilingi 5,000 oya tawo nene we Kigonyi mkuu kulia kwa na Kigonyi 001 na Kigonyi mkuu na kene yako ikela icio kwa idatu weta kubaria wa Cactus Properties wenda ya miona na tunya na kebaria ni yako he 10,000 kwa Cactus Properties na kiyo ndio vita kuzunguka Afrika Zunguka Afrika aceragia andu thi ngima Kenya America kuria wothe ukenda guthi na family yaku mungihota kuriha na haria niho ahonagira marĩhi na keria gwikirira 5,000 wetagwo Sami Tosu the gasman endagia ngari na patron witu wa online church Mr. Gitonga all the way from USA ni atumira Sami shilingi 10,000 na kenya kurutete 10,000 uwa mukire biasia Gitonga wa US haya Jeroge James na kenya gwikirira 1,500 ukiririe muthuri sharari murwaru na tura daikaire uyu nake ekeraga indo cietagwo car alarms na car tracks na akanitha muthuri wa kanitha witu wa Rwaka wa JCM ya Rwaka na kenya wekera dili ngima ono mutumio wa Zunguka Africa na kenya ile hisia kampuni ya Zunguka miaka muda hapo asante 10,000 ono nake ya sister yako umasena na sister yake ndio na mahano masera na sister yake na makitiganaga masera ogo ono sister yake na ni inaga wega ni ali theo rwimbo mumecho ni mwako rwimbo ndi guku na ni inaga wega muno kaja rwimbo ni ngirira kanya bejo pia rwimbo ni tukuya ando amasera hamwe na ni magura aketi na juice makaya ndo JCM makumira shiria girwo buti makura buti ya gari yao ando makarira joye mweze gyo ida ai beri ana yao Aki bwana alikuwa timaruka kinya mena yole hey masela uone sister na yeye ndio ndiye ni mae kimafuata kama tarehe nini na niole kililo 5,000 na DJ yulikana nyako sikivango oya ina bana alboy ina akakena haya oka unake kwa mechanic mwana muno kula JCM oyo kwa makani kama na muno na kene yale shilingi girishikana gire ngeya kurathi me my brother asante uyu nake no uragagira meci ya ndu akaragira magogona-ini
Etago PK na PK nake ni arehe ngima girigiri wonderful na kewetagwo Waithira na mu JCM endagia manyumba andu a gukara nyumba ugathi ukaneo nyumba ukariha orenti urariha no yo iratarwo hari ha nyumba na ni ukunira gwika na Waithira ni akurehera 5,000 Waithira ni mundu mwega uyu nake niwe JCM International Patron kuma murimo ina karia gaitu kanini biu yakuna mushoru wala kanaka ada kwira mutathi utathitwo hau kibao na muthuri Mwana kabuni etagwo Mofa miendagia makorobia na riu ni arambiriirie kwendia migunda yake no ya guthi gwetha yake aratemanga yake no turarigwa atiriri ni kwenda kwendia kandi kuhara no nginya kinyire no at Pastor Frank ni amia turagera hau hake na akene agwikiria ngirigiri man of God uyu nake etagwo Philip wa kuma Gatundu na akene akurehera ngirigiri sister yake nake atumaithana na gwikiria igiri unake ni muidi witu makama hiyo Elgon Towers Construction mago tumana sigana mago tumana tunaona girinda tu ni Elgon Towers hemu rito kajoneto unake tako kajoneto na nimareke hiyo igeyu ni yuri une wikiria girigiri na 500 na kuyu ukai yudu muigeria cia kinyana ritwa yake Reverend Kiongo neoka wapara tututa shufuta kwa beuse au sogedani haya kena ya keki na koke ni ongera 5 hesi ya yudi unake mwe haki nake ni ongera 5 hetu ile we umetoa wapi? Umepewa na mama. Wewe unaitwa nani? Messi. Na huyu? Enjo. Jina Blessing ya kani mara mara ndio kimwana. Kamera si. Mengure. Amare girigiri. Haya, kuina kene ya girigiri. Haya, gaka getagwo Waititu. Waititu kwa uko na ndio nene wako ohoro ino. Nigakwe 5 Uka my brother, my long time brother. Oh, Reverend Chombo Patis. Na muthuri magama no gahujagia kuri ya Kiambu. Kai, none yuni ya bora witu. Makiaki. Na message ya leo kesi usoka yiri. Mama hivi ameno wake hapo. Haya Anita Alex. Mundu we USA na Nigeria Anita Alex 30 ni gukunengera. Mami wa Shiro wa Mtumba. Shiro ni mshirika witu amwe onake Nigeria gatuthu 5,000. Haya. Nogerero haha ni muyuthi 5. Last night ya giri. Nani? Julius ni agotumanite na ni ongerero 5. Na ongerero niki miri. Ni ongerero 5. Na ke ongerero 5. Haya. Reverend Kiongo na ke ni agokiria 3,000. Uno. Mutueli nake ni agokiria 5. Haya. Ndio amenyatumia JCM ni mure haria karibu. Okia sigana, okera sigana. Okera 5. Iso ni yuthi. Ni yuthi roka. Haya. Wesi ya kona tirimu. Kama tungatiri bwana asiwe. Itawate. Bini. Kule Seattle. Uko America. Okireri. Na nikita rurale hongo na nani? Oh, boy. Good. You make sure before you go back, you come and see us. Reverend Joy is here. Where is Reverend Joy? Come over here. Someone has your gift. Naga to do. Wow.
arokete mwana mathiko ma mwana wa brother yake na ni athoma kule JCM ya America kule kwa Asia na ni andikagiriria rwimbo rwa kukari oiga to ni amenyerera igongona ona kwa kwina icio ngitha tu eni na ena kiheo uka kamweno utugo eni wali uitwa sana ija sadi ni masoka nini kwa hiyo mwalimu wetu anarugamia Sunday school ya shilingi 500 mbele wakamradi mwana watumia basi leo hemu ndukiraigwa nini kufatie kwa asi yake tondu ari madirete riu ni kwaya atumia JCM ni hedi marefanga au kakambuzi na Kate Beauty Kate Beauty ni tondu kila nyamu cia kwa nyingi cia TikTok ngora tane Kate Jiju, how are you? Ndio in nata ni atana ngiri mwana matana sio mambo ino arecha eta wakabuzi Daniel na atana ni na saimo ya saimo ni kiwata gani ndio ngiri atumia gikomba neguko